Liga na dudu ni huta narong di dua to. So may tamang rakida mga rubi asuhulot ta. Di so may ita dia mo kadungan na dua-dua. Narong bilwa do. Lo mga rubi ima ko na asudo. Mauliati maditu hatta, mauliati madihita saluhu na dihamung na dua-dua di hutan nami. Raja nami sama didok di nama na dua-dua, sama manukut dari na sorban dapet, manukut juga dari dapet. Terbuah ada perpeknya kau laut kamu udah somonon korban na dua-dua raja nami masih sirok kita mau betul dauni. Gabi majalah horas dia mo su nami Raja Samosir. Kabar na somal di ulah kami di luto namang. Bolo madua dolok manang dibuntu hatta berpikir di sana ada dua-dua di dua to. Persomal ulah kami mang madulubi do kami di paduhan ni hasuton nami. Alai alamang detik kita mang. Duduk roha sirabe manis may dok roha mang. Perjulun non guan di ulah majo perjulu teriru baru selejukna kapadar ma taringa ulah ta marsugo pandal di ulah. Persong lima dok rakko mang. Mauliate madi tu hatta, mauliate madi hita saluhu na dihamu na dua-dua nami, doho ula-ula nami na hupersangapiak kerajaan nami. Perjuru doh kami madok mauliate, ihara dion di rohamu na dijuju nami doho kokon nami tuhamu, hingga tersingok tu perborohat ni ina nami on. Kerajaan nami lumubi hamu dengan sauta nak suang suang hula-hula nami saluhu na. Na ditangkal sada toho mai hari Jumat jam 11. Madua dulu doina nami imana bostang lain di tongani jabur. Kerajaan nami mubi akan tua-tua nami cuma hidup ina tua-tua bulu batua ina sadana tua-tua pamoto hono mahulungan na tua-tua asabui masih tiro-tiroan dia akan dauli akan diggan dalah hasulot tak. Kerajaan nami dihamun dalam masahutan nami. Ia ina nami on titirro maranak jada titirro marboru. Marpahopus ya anak, marpahopus ya peluru. Ada yang tersomon ini baru kerajaan nami ya dan hiduan naik nasa sohot. Sada may anak, sada may boru. Alan na somoni kerajaan nami perboran ina nami om. Anong kupasitari onong na. Idok roh nami niyan buar rilau ni na nami om bersuguk benota ulaos sari matua. Om perjolo kerajaan nami libubi dia muda tua-tua nuta nami. Asati roi hamu kami mabetu lauli. Tersinggung di rencana kami, hidup putih kami rencana kami. Gabi majalah horas, mulai tema di Bungwata, mulai dia ke Maktaraja, nakta sore barat. Kami mengatak kasubi kami di zona tujuan huta. Taringot di jujur ngulu singkat manang perpinok parong ni dari nang nataw lang yo. Ditiru tutu mana anak ditiru merboru, merpahupudo di anak, merpahupudo di buru. Alay adong doge dua naik. Di masa ada anak saya buru, agiak madudu, makira sendiriau maju mesin najonok. Sirokat nito dini anak kotawan namang kerja ni hasutun nami. So pangilon ni padohan ni suut nami, gori ulaun naung sedus nitahin muna. Ima ulaun sari matua ma siulah umat tamarsugot. Mula kami sen nadutuni huta, madulupin na ulima, mulupin na linggan. Taringok di gori ulaun ng siulah tamarsugot. Alai panggil hitam apa nuturion sia saluhuk ula-ula ta doa katulang ta taringot bidang ni adat nasida do anggo nama botoma oras ma Mauliate maharaja nami di hamu tungas sahutan nami dunga ditore hamu tutu mabatua akan nauli wakana leket semua hidup ni na dua-dua tinapun ulu na sedokkan dua jari do raja di huta do guna manuturi alai hula-hula itu anggo nama ngajari. Perjulu mah hupasat kami mah mauliate di hamu dengan sahutan nami gabi bahasa horas. Ya open mang raja nami lumuwi di hamu hula-hula nami raja rumah peya. Tersingok na hukumotohon nakit di pertuan di wotomuna raja nami. Karena tersongol ini pecara tiki di nasida. Ulaos sarimatua ma nyana naik sudah honomu nami raja nami perbohat ni di hot purumuna. Hupasat kami mah tu hamu hula-hula nami raja rumah peya. Jadi mauliate matuku dihamuna hasul tembolon samosir. Di panarion ni na tua-tua ni huta, kami pensian hula-hula rumah pea.
sa tulog mahami diak karensana naun kinatotamuna na perjulo na kini sinubuti mahami. Mauli ati maraja nami dia mula nami rumah pea tumbuh juroi hamudo nami akagelen mona apalagi upaso siap kami gelen mona berkasa mosul perjulu mau pasat kami mauli ati semenari kepasangan kami mahato tu rajai tulang kami rajai situang juroi hamu kami tulang Wah, sisa dah ada mahita. Ya bijala horas. Mau lihat memang buru. Bolos sama siap kami tulang. Ikos metutunan di pemuda ini. Itu rupi dari situ rupi dari kebahan di sini. Sudah budi macam ini. Mau lihat? mauli ati matulang suak sumoni upasangan kami mah hataon kutulang rorubuk nami rajai nenggolak kutabalian juroi hamu kami tulang gabi majalah horas tulangi suak sumoni bona tulang nami rajai Simamora Dari itu ang guru siksa ni horas. So dia paduk ni hula-hula muna doh tulang muna doh. Ada tuh ni hunta. Menurut dia dari gamahan itu orang guru. mauli ati matulang upasangan kami mah hataon tubunan nyari nami rajai pasaridu juroi hamu kami tulang Hasil, nggak apa-apa. Yang ngomong itu yang ngomong. Dia uli dia kamu dipadok ni ula-ulai. Uli mari kami itu uli mahami. Bodi mahami. gabi majalah horas raja nami suak sumoni mamu saya di hula-hula nami hula-hula napo so rajai rumah pea Ada mahami do hula-hula na poso. gabi majalah horas di hula-hula nami rajai situ morak hula-hula na Martino dohon gabi majalah horas di boru nami wah kamang baru terus cuma di boru oh lumo dia mata panggulan di huria gabi majalah horas jadi mau lihat mati duhakan mau lihat mati kamu udah dua kita nami Kesana saya dilihat kamu aku udah nami itu kami sebetulnya apalagi besok jadi direncana hukum ini yang namang dua-dua bersungguh perbuatan dari nangon tidak itu bisa paling manubuk nama sini lah. di sini rakmah hika pamuk pohon na tahun Iya. tidak bu na sa tinaman tangan naik kira-kira jam 10 pumasok na sila tidak bu na sa kinukkan ni tangan naik perjulu mah dibuka panggulan di Huria dung dibuka panggulan di Huria marhuhuasi mah siapa dua disuhut dung marhuhuasi siapa dua disuhut pasangatot tama hurajai hula-hulat ka rajai rumah pea dak isima na sida pasangan adat na hupar tuboruna songoni nak tulang kami rajai sitoa rajong jong mahamu raja nami dihamuna marapara hula-hula nami rajai rumah pea buka bis mangalian nak adat tamu kerajaan nami itu inanamion upasahat kami manguse Tuhan mudong asauda nami wapai nak kata nuliat kata jengkan Udah. duksipul bedokada siap dong asahurga bapak tani yang ma dusma rohani hula-hula nami dohok tulang nami duka misi masuk raja nami bagi tikin mahami satokin asa istirahat sambil disimanian acara keluarga jadi luka bisa acara keluarga istirahat masatokin baru pemuse tabuka mamuse di acara umum dung berbuka di acara umum perjolo berkata mapai duit suhut buhut patorak kurniyo yang hidup dung di patorak nasidai pasahaton nami mamuse acarai tu hula-hula nami rajai rumah pea duk sa hula-hula nami rajai rumah pea pasahat kami mamuse acarai tu tulang nami sitohang lak maruduk mamuse dohot tulang nami rajai nainggulan hutabalian suak sumoni bona tulang nami rajai Simamora dohok punaniari nami rajai
pasar itu. Jadi laong mana hubabuah kami, nahuilit kami tuhamu, paulumobi pangulani huria nami, bersugok raja nami, ditap 10, bahasa tahun nami do, babuka ulau ni tuhamu pangulani huria nami. Jadi mau lihat di itu kata. Jadi dapat mak kira-kira merjam sada. Mulut selesai sudah sekolah ulang mau lihat mak. Alai mulut subuh itu selesai acara sekolah ulang sampai jam sada. Masbanganom mahida sa tokin. Nung masbanganom istirahat mahida mo se las disima amin yang kerajaan nami menghidup pangurupiyon siya nakana masya olongan. Nung dapat siya ni duksay ma tersingot na magkalo pangurupiyok kami taudutin mo mo sa ulaot tayo maulo itong aronggo penuain siya kulahulay na subuhin sila sa isa bilungmangan taudutin mo sa pupartuk para datokta jadi suwak-suwak ni raja nami diha mo natuwa-tuwa hutan nami nagkulahula nami sa luho na pabatuhuran namin na tuwa mo raja nami tersingot di perwaruhan enak taong bersugot na marmiyak-miyak doa maksudat waktu batu muli marohani kamu waktu hula-hula itu punak ngami sa luhut na jadi merdalan nasogoni tersigok ma perjabaron nabui pasahapon nami tuha mo hula-hula nami sa luhut na raja nami raja ni hula-hula rapat bersama rohita sonong bulu ulaw nga kana tua-tua yang kana sari madua tuhamu hula-hula nami rajai rumah bea usahaton nami ma odolam ma tuhamu hula-hula buah raja nami gimana suak songoni di tulang nami rajai sitoha osang ma pasahaton nami tuhamu tulang nami rajai sitoha tulang rorobot nami rajai nenggolak kutabalian pasahapon namin na namarningi pasyamo. Humula tulang namin rajay si Mamora. Pasahapon namin na sumpanagok. Suwag sungonin ang bunanyari namin. Pasahapon namin na sumpanagok tunasida. Jadi digamulong at sa huda namin. Siya suy mapasahapon namin tuhamuak kerajaan namin tadbani pada puli na kutaro amin. Jadi dihamung guru namin. Persangkulang mapasahapon namin tuhamung guru namin. Jadi tersongoliman ya raja nami, buah-buah nami Tuhan muna sa luhuna, hamuna huparsa nabi kami, lububi dengan sauta. Tiroi hamu kami raja nami, berbetun dahulu wakada dinggan, bodoh anong do penuaing na hurasikok na huatawak kami. Tinggal dunia tironi raja lububi dengan sauta. Tersongoliman berjulama. Gabi ma jala horas mematutu orang lipat orang suhut nami, dari di perdalamnya cara kamar suhut. Alay adong si tuturan nabi amang kurang lebih nak kening pandokani mungkin amang lupa sawadu taringot di dusipul hami manauri manang mandok molate hata nauli hata nadinggan dia cara pamoponi bang langsung bebeto makanya mahamu dobe mengapu tersongoni mah saya ada juga mang saya mengapu masuk tuh nah jadi lanjut mamuse di acara di Pamoponi takas malukok kamuna ulah-ulah ta mabain sabuk mana sida bolo tulang noeng mangga dima pasaton hata dauli hata nadinggam ma jale terpaturak kamu ma di orang ulah-ulah do tulang songot dia do pator deng ulus neng pasaton nasida do akka ulah-ulah selanjutnya jadi asal saya di parahapen do nama Salimang dia sa singkah kita kalian surian nama. Jadi anggota ringok di acara ini kening amang. Sipul sudah masuk hula-hula doa kauduran-uduran yang kabur kabunguan. Jadi papuhong ma rap merdustahi ma hula-hula do tulang loba papuhong. Andoras so di pasahat tuh dia. Anggota ringok perjabar ini amang mengadus biroha sarupa do kita tutup bersama mengauli roha nami. Jala tersongol dia mesti amang taringok di hula-hula do tulang patak kohong muna do gagas marang di alamanon do ado kamu. Jadi sektor buaya do namang ada patok acara tahun mardalan terbuat masih tulisan tersongol lima
paniroyo sa kami nung sa una buwan taringo di paramangaro niya bang puro di kami pre burung muna dari jala horas ma Maulate ma di hamu na tua luta nami. Tuga pala di toroi ho, titiroi hamu dah kami saya tokan na ulia kana dingkan na kaudauta maulate mama. Jadi suak sumoni ma di hamu ula nami rajai rumah pea doho tulang nami. Rajai situ orang. Semua na patakas semua au boleh tak kuna berdulu. Dung bando dung mo pumainan nami om. Baru mahata huwa si mahami. Baru buka uni huria. Dulu buka huria. Sahat manona cara tu rajai hula-hula nami sa rumah pea. Lak disiba dan sida pasaha ada na pertuburuna. Suak-suak nak tulang nami rajai sitawang. Babai nak hata nauli hata nalinggan. Akabula dok pasu-pasu tu kami galeng muna. Duka habis semua ni lak pahapu mahamu tu kami. Mangapu mahami doh dinggan. Dukwa kami akan nauli akan nadinggani. Rajai dus marwani rajai hula-hula. Rumah bea doh si tuang mabain tangiang. Baru bemu saya istirahat masa tokin yang seorang nakil acara keluarga. Jadi tersebut lima kerajaan kami demi bagi kamu hula-hula kami rajai rumah bea. Masuk memahami raja Nabi dah jadi 10. Tukbe di antara Nabi dan iluluan lagu damu khusus pahami hamu raja Nabi ala yakka situasi. Beli baruhani hamu hula-hula Nabi rajai rumah bea. Omba seperti dulu ala kala tu hamu hula-hula Nabi rajai rumah bea. Jadi maulate ma amang boru. Esak lopat lempar ma bubara di hami di paparan ni iboto namio. Tong ni masih kami ula-ula. Ya, bicara horas raja Nabi. Jadi jemaah di hamu hula-hula Nabi rajai rumah bea akan nauli akan nadingkan tapi nasahatmu raja Nabi dari majalah horas buau kami mai. Jadi sebenarnya upasahan kami bangun saya kutulang kami rajai sitoran. Mau lihat mati tua rusak mati Tuhan bolo hari tulang hingga ma lain nabi nahiban nama rahmaran do ibotona do paupuna bolo tupen dong pagumpulat sa paupu anak mana pagumpulat sa paupu guru so ina na buhi pasahat tadi aduan tuhan sudah buat iba jawabi mau lihat Gabi majalah horas lang mau lihat ma ditulang kami rajai sitoran. Sahama mo sa kutulang ruhon nami rajai na ingulak kutabalian. Gabi majalah horas. Jadi suwak-suwak nang bona tulang nami rajai si Mamora. Gari matutunan bro. Sungguh pangguam ngay bangau di hamu buhok tinggan kami tulang kona tulang si Mamora. Manggali matorasi mangan. Gabi majalah horas. Suwak-suwak ni bu nanyari nami rajai pasaribu. Malati matutu dia amang boru nami. Bolong asal ini dia orang muna ini marohan nami. Tadi mah kami sih. Gabi majalah horas pulang. Di hula-hula nami hula-hula nabo rajai rumah bea. Ada lamai amang boru. Mau lihat ma raja nami. Di hula-hula nami hula-hula nomor kilodon rajai situ orang. Dari batuhan. Jadi kami masalah horas mau lihat nabi itu haksa. Jadi dok kerajaan nabi di bumi di hamu masa utanamen. Nang yak hula-hula